Bueno, non vos preocupedes, estamos intentando recuperar esa conexión con Monfero cos trixemelgos, becerros trixemelgos. Habémolo solucionar, que fallounos un pouco a cobertura, pero daqui a que remato a hora galega volveremos a ir, sen dúbida, hai que coñecelos ben. Con eses trixemelgos. Agora falamos da avó Delia, que arrasa nas redes sociais, e non me extraña nada porque 91 anos e fai uns vídeos, Rocío, que é para partirse de risa, dache consellos, fala en inglés. Ela estuve mirada en Londres, E claro, cando lle din que arrasa nas redes, Delia emocionase. ¿Te has subiste? Te has hecho viral. Vas a decir a tu padre que tengo 5.000 personas. Va a flipar. ¿Tienes amigos en la red que quieren conocerte? Sí. Bueno, pues ya me conoce. Mi nombre es Delia Monedo Vidal y ahora voy a desayunar con vuestro permiso. Muchas gracias a todos por atenderme. Le voy a decir, mira, tengo 5.000 personas que me escuchan. Bueno, a verdade é que Delia é viral grazas a súa neta Marián, que estaba aí falando con ela, e moito ollo porque algún dos vídeos ten máis de 200.000 reproduccións. Claro que Delia é tan coqueta que cando dixemos que íamos falar con ela e que íamos gravar e ia salir na hora galega, pillámola ata maquillándose. Díela que as redes sociais deronlle vida, que ela ten 91 anos, pero que se sinte moitísimo máis nova e con máis humor grazas aos vídeos que fai para os seus seguidores. Sí? Bos días, é aquí onde vive a boa tiktoker? Sí, pasade. Moi bons días, Delia. Como está vostede? Voulle dar 2 bicos. Ah, muy bien, hombre, ainda me estou pintando. Me gustan muchísimo los gatos. Yo tuve uno que se llamaba Guille, que se cayó de un 5º piso y se quedó un poco inválido. Pero bueno, yo le di comida y tal y duró unos meses nada más. É vostede unha estrela no TikTok. Pois mira, vouche a decir unha cosa. Me parece e non me parece verdad. Porque claro, eu tuve unha vida que se escribo gano un libro bestseller. Good morning, everybody. I have my breakfast in this morning, very nice. I have toast, coffee. Como comezou o tema do TikTok e de facerse viral? Comezou con miña neta. Eu estaba desayunando pola mañán. Entonces me dice ela, abuela, por que non falas en inglés? Porque vostede estivo en Inglaterra 5 anos, non? 5 anos no Royal Milan Counties Hall. Estuve con a reina de Inglaterra. Madriña querida. Sí. After this, my granddaughter, everything that I speaking, put it on the redes, social redes. Espectacular, Delia. Eu sempre estou co móvil grabando. Entón, cada vez que falaba e dicía algo gracioso, eu dicía, ven, abuela, que te vou gravar. Un día díxome que quería subilo ás redes sociais, que a sorpresa de que o primeiro vídeo xa, o primeiro que se subiu, fíxose moi viral. Case 1 millón de visualizacións. 1 millón, Delia. Eu, sobre todo, estou contenta por ela, porque é un feito que despertase todos os días e dime, vale, hoxe que gravamos? Te has hecho viral. Eu teño que facer un TikTok con Delia. Obviamente. Amigos meus, que vos falo casi todos os días. Teño aquí a Televisión de Galicia, que son fantásticos. Entonces, hola. Hora Galega, o mellor programa do mundo. Hora Galega, o mellor programa do mundo. Dixo Delia, Aí queda. Las niñas de hoy sois guapísimas todas. Pero no sé por qué creéis que a veces no estáis guapas. 155.000 me gustas. Pero é que ti Porque dixo vostede que quería fumar un... antes de morrer. Pero bueno, unhas caladas podía dalas. Me cago en 10, este es un tío, Es una lancha de desembarco este. Te estás ventilando el chuchimen, abuela. No, yo ya no sé ni dónde la tengo. Tens que contar, Delia, que ti chamarlle lancha de desembarco A un home que está ben. Despertase cada día e dime que me dixeron agora, que ensiname os comentarios, pasase horas vindo os comentarios. E sí, o sea, ela sabe que ten amigos e non son amigos, senón netos. O sea, ela xa considera a esas persoas netos. A mis nietos les daré un beso muy grande desde aquí y que me sigan viendo, porque es una ilusión y un salud para mí.